Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, pripada mlađoj generaciji koja se bolje razume i u savremene tehnologije i načine komunikacije sa ljudima. Kažu za njega da je dosta preduzimljiv i da se očekuje da da novi zamah mnogim dešavanjima. Neće se vezivati samo za izgradnju hramova, već na rad sa ljudima, što očekujemo da bude težište njegovog delovanja. Kažu da su Porfirije i Vučić u korektnim odnosima, a odnosi na tom nivou i treba da budu korektni. Gotovo u svim intervjuima vladika Porfirije je sa mesta mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog govorio o želji da gradi mostove. Za Srbe i Hrvate govorio je kao dva bodljikava praseta koje moraju biti dovoljno blizu da im bude toplo, ali istovremeno i dovoljno daleko da se međusobno ne izbodu. Smatraju ga velikim čovjekom, intelektualcem, humanistom i vernikom. Koji je u stvari bio novi patrijarh? Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije Perić. Porfirije je i pre sabora važio za ozbiljnog kandidata zbog svoje jake pozicije unutar Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je novo izabrani arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije, rođen 22. jula 1961. godine u Bečeju. Na krštenju je dobio ime Prvoslav. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a Zmaj Jovinu gimnaziju u Novom Sadu. Za monašenje po činu male shime od svog duhovnog oca, tada jeromonaha doktora Irineja Bulovića, u manastiru Visoke Dečani na Tominu nedelju 1985. godine. Monah sam postao jer sam u crkvi tragao za onim što ona zaista nudi i zbog čega jedino postojimo na ovom svetu. Jer Bog nije ni Hrvat, ni Srbin, ni Nemac. On je ljubav, a crkva nije na ovom svetu da bismo mi bili bolji ljudi ili da bi se bavili socijalnom pravdom. Ona postoji jer nema čovjeka koji se ne pita o smislu svojeg postojanja, rekao je novi patrijarh jednom prilikom objašnjavajući zašto je postao monah. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1986. godine, kada ga je blažene uspomene episkop Raško-Prizrenski, a potonji patrijarh srpski Pavle u manastiru Svete Trojice u Mušitištu rukopoložio u čin jerođakona. Govori grčki, engleski i nemački, a služi se i ruskim jezikom. Na poslediplomskim studijama u Atini boravi od 1986. do 1990. godine, kada po blagoslovu episkopa Bačkog doktora Irineja odlazi u manastir Svetih Arhangela u Kovilju, gde je rukopoložen u sveštovno-monaški čin i postavljen za igumana. Za njim u manastir dolazi mnoštvo mladih iskušenika. To su godine kada manastir Kovilj postaje duhovna matica mnogim mladim ljudima. Od tada se iguman Porfirije posebno angažuje na lečenju obolelih od bolesti zavisnosti. U tom cilju on 2005. godine formira terapijsku zajednicu Zemlja živih, koja, kako dodaju, priznata kao uspešan projekat za lečenje narkomanije, a danas pod rukovodstvom vladike Porfirija ima više od 100 štićenika u kampovima širom Srbije. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 14. maja 1999. godine izabran je za episkopa Jegarskog vikara eparhije Bačke. Na temu mogućnost poznanja Boga od apostola Pavla po tumačenju Svetog Jovana Zlatoustog doktorirao je 2004. godine na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Atini. Čuvenog psihijatra, akademika doktora Vladetu Jerotića na Bogoslovskom fakultetu je nasledio na katedri pastirske psihologije. Njegova predavanje posvećena su ne samo od studenata matičnog, nego i drugih fakulteta u Beogradu, navodi Srpska pravoslavna crkva. Zajedno sa grupom stručnjaka, psihologa, lekara, kriminologa, sociologa, vladika Porfirije osniva građansko udruženje koje se bavi resocijalizacijom žrtava destruktivnih verskih sekti i kultova. Episkop Porfirije je već deceniju ne samo predsjednik upravnog odbora, nego i pravi spiritus movens humanitarnog fonda Privrednik, koji obezbeđuje stipendije za veliki broj nadarenih, a siromašnih učenika i studenata, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Republička skupština ga je, kao predstavnika svih crkava i verskih zajednica, 2005. godine izabrala za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, a za svog predsjednika Saveta ga je izabrao 2008. godine. Kao predsjednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije, episkop Porfirije je zastupao dugoročne interese društva i građana, nezavisno od političkih uticaja. U radiodifuznom spektru Srbije od tada se čuju i crkvene radio stanice. Dao je ključni doprinos pokretanju niza radijskih i televizijskih emisija koje se bave religijskim temama. Sveti arhijerejski sabor mu 2010. godine poverava da utemelji svešteničku službu u Vojsci Srbije. Plodovi njegovog rada na tom polju nisu samo odgovarajući zakonski propisi,
već i odabir vojnih kapelana, organizacija i opremanje hramova u kasarnama i vršenje prvih bogosluženja. Svoje stručne bogoslovske radove episkop Porfirije je objavljivao u časopisima kod nas i u svetu, učestvuje u velikom broju naučnih konferencija i simposiona širom sveta. Vladika Porfirije, kao jedan od najuglednijih savremenih srpskih duhovnika i intelektualaca, ima izuzetno širok krug prijatelja i to ne samo u otadžbini. A odnose ličnog prijateljstva i bliske saradnje neguje sa sveštenicima i predstavnicima drugih crkava i verskih zajednica. U tron mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskih ustoličen je 13. jula 2014. godine u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Prema rečima upućenih u izbivanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolit Porfirije nema ni tako tvrd stav o nezavisnosti Kosova kao brojni drugi episkopi. O tome kakav je zaista novi patrijarh pokazat će vreme.